Yini? Bona, I can't take it initiative. So that's what I'm doing. How about some baba? Hey, ngibiza ngobaba wena man. Yini lento yahlanya la ekhanda? Gabriel, nna le wena a re bana bona ha re not like dijara tsa rona di khutlela morago bona wa tsofala ene le nna ke ready gore nna le wena re ka nna le family bona already ne se ke nagana ke re yo se ke bona Noah a le lekisa bana ba rona. Mama, ubambe nje lapho. Ungangitsheli ukuthi khulelwe. Manje uthi ukhulelwe mpu. Ke a khulelwa yeo ya gago bathong. Bona, Gabriel. Ke a tlhaloganya gona no gore o itse ke ntho no e bua ke nnete a ke re o itse re aga empire rona so le gore le nna ke kwate ka di-credits doesn't matter because nna le wena re ntho A1 so le nna I wanted to make this official gore nna le wena batho ha ba re bona ba re Mr and Mrs Gigaba. Uma ungitshela wakwezwaphi kwenziwa into efana nale wayizwaphi leyo Man Gabriel come on le wena ka re rata overreact phese the way Felicia go treatile boshula ka teng so nagana gore basadi ka ofela bantsi yalo ngifa iring Wami, my father. Ngilele, pu. Ngikhiphe iring yami yomshado Mpumi. Gabriel, itse Felicia mara ka ro sere makile kelelo. Bona ke a tlhaloganya gore wena o itse keng o ntse na le stress sa moshado wa pele. Wa bona ke go akomela ke tlo nna submissive. O itse keng whatever you need ke tlo make sure gore everything is a must. Ene bona ke batla gore ba mpotse dipotso ha re fitla go lo bala negotiations this week. What? Yes. Ke check the date ya ka check the date tsa gago ka bona gore mama wena ha o busy so since o se busy e re ke tsenye date e Wait. Ba le ncwadi yamalobolo. Actually ke lela nna Sure, ha ke itse gona ba go Gigaba bone ba kwala dilo yana get so ke le ka re let me take the initiative and you know ke ngole jaka completely gore I must take the lead. Okay, Nana. Ngizokuyenza lento. Angizwa. Umsangano kodwa phuma. Angeke ngiyenze lento. Phuma emzini wami. Nje phuma emzini wami hambe wena man. Ngiyabonga ukuthi ukhona ukuza ukuthi ngizokhona ukuthi ngikubekele ukuthi khambeni yabo. Istos. Ngilana ngoba ngikhathele ukuthi ngibangela isicefe. Angizwani phela nama deadbeat mina. Ngiyacava. Nami vele nami yabo. Istos. Mamela mesilisa. Mamela mfethu. Ngiyacela nje. Lalela mfethu. Awukwazi ukuthi umamele le umuntu phezulu kwakho mfethu. Lo toxic kanje le. Istos lo muntu toxic is your baby mama. Asi baby mama yami lo muntu lona ufuna nje ukumoshela mina nawe. Umoshela thina kahle la. Istos yabona lo msangano okhulumayo. I'm sure ukuthi ulo msangano ubaba umetshela uma wami ngesikhathi esishiya. Ini? Istos. Uyazi ukuthi ngakhuliswa uma eyedwa. Ngoba baba makhethe ukushiya, wakhetha uba i-deadbeat. Ngibengazi kodwa ke yabo nami so lento yahlangana kaso kushuthi mina nawe siyadingana ukuthi sihile yabo ngicabanga nje futhi namhlanje singaphuma nje sibamba idina sobamba ama spice ngithola sithole i-trauma bonding yani. Istos i-trauma bonding yani. Umuntu bekumele ukuthi ngiyakudina naye ile baby mama yakho hayi phela kukhululo uthola ingane 9 months uthola luhlanga efana njenganawe mara hlanya singibiza ngisho and no nandibhazanga be pregnant for 9 months yeah ingane yabantu izale ngaphambi kwesikhathi Istos because I'm sure ukuthi bombangela stress ngibangela uye bekazibangela stress Istos yindaba ulo muntu onezothe indaba ulo muntu onyanyisayo uye enhle kunyanyisa yabona yena unyanyisa mo Istos baby ngumfuno road trip yabona nandiba wathini yena wathi yo delete manje mina ngiyena Istos ngiyacela yabo inamba yami ngiyacela ngicela ukuthi kilahlekele futhi ngicela ukuthi ungixeke Istos message mama thi hambi uyacela uIshmael ukuthi akuthandazele ngoba uyasangana la ekhanda hayi Istos baby man Mercedes